Hoćemo poslove! Hoćemo poslove! Hoćemo poslove! Hoćemo poslove! Dobro, čujem vas. I želim da svi znate da će sve stvari biti bolje kad uđemo u NATO. NATO. Jer samo kada se budemo priključili u NATO, možemo garantovati više posla, veće minimalce, obezbijediti radnicima prava i spasiti fabriku. Pa, što kažete? Hoćemo u NATO! Nećemo u NATO! Hoćemo u NATO! Nećemo u NATO! Ulazak u NATO će nas spasiti. Ne, ali je mene sad spasio. I mene. Što više Milo i DPS govore o NATO u Evropskoj uniji, sve je jasnije da oni nemaju rešenja za loše stanje u ekonomiji, rešenja za nova radna mjesta, privatizaciju, korupciju. Ne dozvolite da nas podijeli i prevari kao što to radi godinama. 16. oktobra građani Crne Gore moraju odlučiti mi ili on. Da radi Crna Gora ili za nastavak vladavine Mila i njegove lopovske družine. Mi ili on. Raskrinkali su me ovi iz Demokratskog fronta. Moram bježat. Moram. Idem kući. Ja neću o prošlosti i stavovi oko toga šta mislimo o vama, vašoj djelatnosti su veoma dobro poznati i to meni toliko nije bitno. Bitne su mi dvije stvari o kojima ću govoriti, da vam se obratim ako i malo odgovornosti imate da povedete računa o tome da Crna Gora ne ode u sunovrat, sukobe i nešto što će biti vama direktno na dušu, jer vi imate najveću odgovornost. Ali prije toga, ovdje prisutnom Ranku Krivokapiću sam 2005. godine, kad smo razgovarali u tenzijama oko evropskih integracija, rekao: Ranko, nosit ćeš vodu Demokratskoj partiji socijalista za privatnu državu. On je rekao da će da kontroliše i vas, i lično, i DPS. Veliku satisfakciju sam dobio, jer je, kada ste ga smijenili na jedan nekorektan način političkom korupcijom, na brutalan način, vam rekao da smo mu to govorili, da smo bili u pravu i Crna Gora jeste danas privatna država, kojoj ste vi na čelu, vaša familija, vaši prijatelji i dio Demokratske partije socijalista, ne svi ovdje iza vas. I to nije sporno. To se promijeniti neće, jer to zna i Evropska komisija, Evropska unija i svi to znaju. To znaju i građani Crne Gore i glasači Demokratske partije socijalista. Ovdje vas veličaju vašu politiku da ste sačuvali mir 1999. godine. Ne. Vi nijeste. Nažalost, otišao je krivim putem Svetozar Marović, krivim putem jer je ogriješio se o zakon, ali kažnjen ne zato što se ogriješio zakon, nego zato što vam je bio protivnik. Vi ste se sa njim obračunali ne zato što je vršio zloupotrebe i pljačke, nego zato što je vaš politički protivnik bio, to je vaš moto. On je zaslužniji nego vi, i Filip Vujanović i Duško Marković. Evo imam svjedoka ovdje jednog i još nekog drugog. I o tome rekao vam je gospodin Milan Knežević šta misli o vama u tom periodu, ja sam 100 puta rekao na tu temu. Da se ne vraćam na to, nebitno je za sada, jer to su opšte poznate stvari, opšta mjesta. Vi ovdje predlažete jednu značajnu ličnost za jednu značajnu instituciju. I to je farsa. U Crnoj Gori su razrušene institucije. Vi ste ih razrušili i podčinili sebi. I prva o kojoj ću da govorim, to je tužilaštvo, odnosno glavni specijalni tužilac. Možda mislite da ste pobjedili montirajući državni udar. Možda mislite da imate silu i moć time što ste vi lično i pod vašom kontrolom u vašem timu iscenirali državni udar i osudili Milana Kneževića. Jednog časnog i čestitog čovjeka, pametnog političara, dobrog političara i Andriju Mandića na po 5 godina. Vi ste ih osudili. Vi ste izdiktirali državni udar, optužbu, presudu.
Sada vi taktizirate da odluka apelacionog suda bude u korist Demokratske partije socijalista i vas lično da bi sačuvali vlast. Vi ste napravili kongres demonstrirajući tobož snagu. Ne sporim da DPS ima snagu, da je organizovana politička partija, ali rizikujete mnogo. Ja vas pozivam da razmislite veoma dobro prije nego što izdate nalog za eventualni zatvor i igre koje imate oko Andrije Mandića i Milana Kneževića. Možda vam se čini da to neće proizvesti određene posljedice. I dobro znate, jer jedino vi gledate istraživanja za razliku od ovih ostalih kojima dajete ono što vi mislite da treba da dajete, da smo mi na stabilnih 20% sa trendom rasta. Imamo značajnu podršku kakva god daje politika. Mogu da mislim o vama što god hoću, ali vi znate šta je politika i znate šta je ta podrška i ako mislite da možete na taj način da dirigujete na izbore koji će da dođu iduće godine. Dozvolite da završim. Imam još jedno pitanje, da se obratim ovdje glavnom čovjeku u Crnoj Gori. Glavnom, pa ćemo, tako je kako je, ja to ne sporim. Možemo da zovemo funkcionalno kako god hoćete. To je prva stvar. I druga stvar, vi znate, pravili ste istraživanje jednako kao i mi, da zakon koji ste stavili u proceduru o oduzimanju imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi manje od 1/3 građana podržava takav kakav jeste. Ne govorimo o narativu koji ćete vi da saopštite, koji nema vještine da to saopšti Duško Marković. Moram da kažem da nema vještine da saopšti kao što to umijete vi vašim eksponentima. Dakle, manje od 1/3. Vama ne treba da se dokazuje ništa od toga. Znali ste veoma dobro da zatražite podršku patrijarha Pavla, da u 2 navrata od mitropolita Amfilohija uključio kada ste ukrali pobjedu nad Momirom Bulatovićem. Dozvolite da završim ovo. U nedogled dozvoljavate, produžili ste minut. Da završim jednu rečenicu, da kažem čovjeku koji to da čuje. On će da zna je li to vrijedno ili nije vrijedno. Ja sam mogao da govorim druge stvari. Ja želim veoma odgovorno zbog trenutka u kome se nalazimo da se obratim njemu, da mu kažem kakav je trenutak, on zna. Mitropolit Amfilohije vam je dao podršku i zahvaljujući njemu, plus izborna krađa u odnosu na Momira, vi ste postali predsjednik, plus izborna krađa u odnosu na Miodraga Lekića. Budite sigurni da je na Trojčidanskom saboru bio ogroman narod, da će 21. poštovani građani, dođite u Nikšić, biti također ogroman narod. Jedinstvo je crkve i naroda da brani od otimačine koju imate namjeru da napravite prema crkvi, koja je između ostalog u određenom trenutku na vaš zahtjev dala vam podršku jer je smatrala da ste vi možda prosperitetniji, da ćete brže napraviti otklon komunizma, boljševičkog šinjela, kako su govorili, i tako dalje. Ne radite to. Možete mnogo da uradite u ovom trenutku da ne idemo ivicom sukobljavanja. Možda sukobljavanje neće biti sada, ali će se ono vratiti kao bumerang jednog trenutka. To je moja poruka, poštovani građani, nije molba. A mi, kao Demokratski front, što je neko rekao, izdržali smo što niko nije i izdržat ćemo. Progon, kojem na čelu stoji ovaj čovjek ovdje koji se zove Milo Đukanović. Hvala poslaniče Bulatoviću. Hvala. Pravo na komentar ima poslanik Knežević. Izvolite. Markoviću, što bi rekla Neda, ukraden, ko vas ne zna, skupo bi vas platio. Ali ja vas znam veoma dugo. Tako da tu vašu priču da nemate uticaj na tužilaštvo i na sudove, to pričajte negdje na nekom seminaru na Maldivima ili Madagaskaru kad ponovo bude pravosuđe organizovalo, što bi najavio ministar Pažin. Posjetit ću vas, gospodine Markoviću, da ste vi 12. maja 2017. godine imali jedan razgovor sa navodnim Petrom Porošenkom. U stvari to su bili ruski prankeri, tako je, Leksus i Vova. I ovaj se predstavio da je Petar Porošenko i vi ste pokušali se prisjetiti ruskog, nije baš nešto išlo, uglavnom bilo je očen harašo, большое спасибо i tak dalje, ali ono što je veoma bitno, vi ste tad saopštili tom navodnom Petru Porošenku da će optužnica protiv Andrije Mandića i mene biti potvrđena, iako je ročište za potvrđivanje optužnice bilo 26. maja.
Znači, 2 nedelje prije ste vi znali da će optužnica da bude potvrđena. I to ima u telefonskom razgovoru. Ajde da napravimo pauzu, da ga pustimo ovdje i da se obavežemo, gospodine Marković. Ako to ne bude tačno, ja ću da podnesem ostavku i odmah idem uz puš. A ako bude tačno, vi podnesite ostavku, idite neuspužno u Rogame. Evo vam sad nudim pred crnogorskom javnošću. Jeste li spremni? Evo, ja ne želim da šaljem uspuž, idite u Rogame. A ja sam spreman uspuž da ako ovo ne bude tačno. Molim vas, znači, a što se tiče bojkota i ovih stvari da mi nismo učestvovali, kako ću da učestvujem? Bio sam 4 mjeseca u zatvoru, pa 15 dana ste me ovdje zatvorili, ja sam jedini ovdje spavao 15 dana. Ja sam odužio svaku platu ovdje. Pa ste me, stavili ste mi kućni pritvor 4 mjeseca, pa ste nas osudili 5 godina, pa mi ne možemo ni iz ove Silicijumske doline, što sad ovdje planirate da je praviti tehnoparka, da učestvujemo ovdje. Mi ne možemo, fizika ne postoji da može to da obezbijedi. Ali bilo bi dobro da nam pojasnite sad ovdje i da mi odgovorite da, ne, možda jeste, možda nije. Da li ono Migo Stipović na snimku u kući Sitara Kočevića kako uzimao od Duška Kneževića 97.500 evra 12. oktobra, 4 dana pred izbore kad se je predao Paja Velimirović i sjetio se Mojkovačke bitke? Ili sam ono možda ja? Pa su Rusi napravili Miga Stipović od mene. Da li su Milo Đukanović, Brano Gvozdenović, Goran Sitora Kočević o trošku Duška Kneževića bili u Dubaji, u Saint-Tropeu, na Azurnoj obali, gdje Gordon Ramsay reže pače hljeba 1.500 evra Vladininim avionom, ili smo možda bili Andrija Mandić, Nebojša Medović i ja, pa su Rusi napravili njih trojicu? Da ili ne, gospodine Markoviću? Da li sam ja bio u Dubaju sa Milom Đukanovićem i za nepoznate usluge samo za jednu noć potrošio 1.103 sa Milom Đukanovićem i Duškom Kneževićem i za nepoznate usluge samo za jednu noć potrošio 1.103 evra, a Duško Knežević mi je pravo da on je veš za 70 evra? Da li sam ja napravio minus od 16.000 evra na kartici, VIP kartici Atlas banke Duška Kneževića, ili je to bio Milo Đukanović, ili su ovi Rusi hibridno ulećeli u karticu Milo Đukanovića, pare su pošle u Demokratski front? Da li ste u toku ili da li on znači što ime Kamaladina Hajdareva, azerbejdžanskog ministra za vanredne situacije, koji je po riječima profesora Duška Kneževića za izbornu kampanju DPS-a 2016. godine unio 8 miliona dolara, gospodine Markoviću, kako bi vaši aktivisti mogli da kupuju glasove po Zeti, a koga je upoznao sa njim? Upoznao ga je sa Milom Đukanovićem i sa Branom Gvozdenovićem, upoznao ih je Duško Knežević tako što je platio izvjesnom Denisu Puškaru 200.000 evra, evo ga SWIFT te uplate, da bi taj Hajdarev došao u Crnu Goru. I kad je on unio tih 8 miliona, gospodine Markoviću, vi ste odlučili da Nebojši Medoviću skinete imunitet. Zato što se to navodno nalazi u nekakvom notesu. Ispade da je Nebojša Medović prao pare za Demokratsku partiju socijalista. Pare koje je unio azerbejdžanski ministar Hajdarov. Zašto ga niste uhapsili, gospodine Markoviću? Zašto on sad je vaš glavni poslovni strateški partner i prijatelj u projektima po Crnoj Gori? Hoćete da vam pokažem fotografije gdje se Đukanović i Djadja Roćen gledaju sa njim po Baku i po Azerbejdžanu u nekim poslovnim centrima? Znači, on je prao novac za Demokratsku partiju socijalista, kupovali su se glasovi za Demokratsku partiju socijalista i sad je Katnić našao kao dokaz hibridnog rata u notesu Nebojšu Medovića i hoćete da mu skinete imunitet i da mu odredite pritvor. A šta je sa ovom gospodom koja se upoznala ovoga Hajdarova? Šta je sa Migom Stipovićem koji se ponovo nalazi u rokovniku, gospodine Markoviću? Da li znate, gospodine Markoviću, da je taj vaš strateški partner, molim vas, slušajte me, gospodine Markoviću, ovo je vrlo važno, možda i da zapišete, se povezuje s ubistvom novinarke sa Malte Dafne Karuana, koja je, zamislite, gle čuda, gospodine Markoviću, imala kontakte poslovne prirode, odnosno kontaktirala je tada konzula Malte Ticijana Masova u Crnoj Gori zbog njegovih veza sa firmom Nimont. Postoji telefonski razgovor, gospodine Markoviću, žao mi je što teško uzdišete, ali nije mi namjera da teško uzdišete, nego da pružite odgovore, gdje Ticijano Masa, počasni konzul Malte, prijeti ovoj novinarki koja je nedugo potom ubijena. A znate ko je osumnjičen, protiv koga se vodi istraga? Protiv ovoga vašega tajkuna Hajdarova, koji je unio 8 miliona za potrebe Demokratske partije socijalista. I posjetit ću vas, taj Ticijano Masu je prijatelj sa bivšim ministrom zdravlja Budimirom Šegrtom, koji je sad ambasador u Poljskoj i bio je svjedok protiv Andrije Mandića i mene u državnom udaru.
vas pitam i veoma mi je važno da odgovorite gospodine Markoviću. Budimir Šegrt je na suđenju Andriji Mandiću i meni izjavio da je informaciju o tome da Demokratski front planira državni udar saopštio vama na sjednici vlade u septembru 2016. godine. Ja vas pitam da li je to tačno? Da li vam je Budimir Šegrt saopštio da mi planiramo državni udar? Ako jeste, a vi niste nikome javili jer niko nije znao za državni udar, onda je trebalo vi da budete osuđeni po 5 godina kao Andrija Mandić i ja zbog saučesništva. A ako nije, onda Budimir Šegrt, gospodine Markoviću, treba da odgovara zbog lažnog davanja svjedočkog iskaza, kao što sad ovdje tužite Ivana Brajovića i kao što sad tužite funkcionere socijaldemokrata. Znači, gospodine Markoviću, vrlo je važno da ovdje saopštite da li ste imali informaciju da mi planiramo državni udar ili niste. Ako jeste, zašto je nikome niste prijavili, jer onda i vi treba da odgovarate zbog vezano za državni udar. I završavam, gospodine Markoviću, sve ovo je dovoljno da opozicija koja je konstruktivna u radnoj grupi izađe iz te radne grupe, prvenstveno mislim na demokrate, jer više ne postoji ni jedan razlog zbog čega bi Aleksa Bečić, jer evo, uništili ste ga sa ovim magistarskim, ostao taoc u radnoj grupi, jer njegovim učešćem u radnoj grupi, davanje legitimiteta vama ovakvima, on postaje saučesnik u jednom zločinu protiv države Crne Gore i bolje da on prestane da bude taoc, jer značajan dio Crne Gore je također taoc zbog njegove politike. Samo ulica i zahtjevi za tehničkom vladom i fer i demokratskim izborima mogu da riješe ovu kataklizmu u koju ste doveli Crnu Goru, a ovo je samo vrh ledenog brijega koji sam nabrojio, jer bi mi trebalo 24 ove vlade. Zahvaljujem. Premijer Marković, izvolite. Očigledno poslaničko pitanje nije malo za cilj da se dobije odgovori od mene, jer gospodin Knežević je pametan čovjek, bez obzira što je politički na pogrešnu stranu i zna da predsjednik vlade niti može, niti ima takve informacije. Dakle, čitava motivacija poslaničkog pitanja meni je imala za cilj da ovdje napravi repliku sudskog procesa u kojem učestvuje nekoliko poslanika Demokratskog fronta, pa i sam poslanik Knežević. Ja se tome ne radujem, ali to su činjenice i nemam o tome svoj sud. Dakle, da ponovim, ne želim da učestvujem u nečemu što mi ne pripada, ni funkcionalno, ni lično. Funkcionalno poštujem državu, poštujem njen ustavni poredak i poštujem institucionalni red. To mi je obaveza dok sam na ovoj funkciji. Građanski ne radujem se ničijoj nesreći, niti u toj nesreći učestvujem, ali bih volio da svi budu srećni. Bez obzira da li se slažemo, volimo, ne slažemo, da li se mrzimo ili ne mrzimo. To je moj građanski i porodični kod i vjerujem da ste ga negdje uspjeli prepoznati. Bez obzira na vaš pristup. Dakle, ovdje iznositi činjenice i argumente šta je napisao jedan portal, šta je napisao drugi portal, šta se naslonilo to u komentarima u javnosti. Ovdje je jedan čovjek optužen za ozbiljan financijski i ekonomski kriminal, on treba da dođe ovdje i da ovo što vi kažete kaže na sudu, da ponudi dokaze i da na osnovu toga se utvrde činjenice. Nego sjedeti negdje sa strane i kreirati preko različitih medijskih platformi neku novu činjenicu koja je baš tada i u tom trenutku pogodna za neki politički trenutak i obračun. Dakle, mene nemate u tom miljeu i u takvom scenariju. I ovo na kraju, pitali ste me direktno vezano za ovu situaciju moju interesantnu u kojoj je ukrajinski komičar napravio ne samo sa mnom, nego sa mnogo ljudi, naravno. Dok sam čekao početak zvaničnog sastanka, neko iz mog tima mi unio telefon hitno i ja sam ga samo prihvatio kao i desilo se to že ne vjerujem da sam rekao da će sigurno biti osuđeno, nego očekujem da će presuda, vjerovatno tako, evo provjerit ću.
ali ako sam rekao tako, onda sam pogriješio. Ako sam rekao sam to iz ličnog osjećaja i suda, a ne zbog toga što sam učesnik procesa. Dakle, ne nego što sam rekao. I vezano za gospodina Šegrta, čuo sam to, zaista se toga ne sjećam. Mi je bilo ko rekao tu informaciju o državnom udaru i o pripremi državnog udara i akterima tog državnog udara sam informaciju dobio od državnih organa. Kad je to objavljeno? Hvala vam. Idemo na sljedeći. Maks. Građani Crne Gore, prvo jednu veliku istinu. Nema da sam čuo nekog iz moga bratstva da nije zasnovao familiju u Metohiji i da nismo imali izuzetno velike odnose. Bratske, prijateljske i svake druge. Ja sam od 90. bio za samostalnu Crnu Goru i osjećao se, kako god to mislio, kao Crnogorac i borio se za tu ideju. I onda, prolazeći 50 godina kroz Kosovo, vidio sam koliki je taj bol, koliko je ta historija, koliko je ta odluka jednostrana može da dovede samo konflikt. Tako da je naša ljubav bratska u Demokratskom frontu počela na onim protestima koji smo zajedno sa onima koji su se osjećaju kao Srbi, pobunili se da je to protiv naše prošlosti, to je protiv naše budućnosti. To se pokazuje svakim danom sve više. Generale, ja ću danas pričati o jednoj drugoj tačci dnevno, od Afganistanu. I vas, vama koji ste svoj životni profesiju, ovozemaljski život odredili, posvetili nečemu što znači vojska, a družio sam se sa generalima i sa maršalima i sa svim onim kada je Jugoslavija bila 4. zemlja i proizvodio za njih vojno naoružanje. Generale, gledajte me u oči. Zašto ne kažete, nemojte da se smijete kao ovaj, nego vas pitam kao general, zašto ne kažete istinu o Afganistanu? Koliko ste pročitali knjiga o Afganistanu? Znate li sa kakvim naoružanjem se tamo ratuje? U kakvim opasnostima su naša omladina i djeca koja idu tamo? Ja sam pročitao na desetine knjiga o Afganistanu. Volim da čitam i volim da čitam o pojedinim dijelovima svijeta. I strašno me Afganistan zainteresuo. Samo u tom ratu gdje je Brežnjev bio uvučen, Gorbačov jedva i na teški način izvukao SSR iz te spržene zemlje, iz te grobnice carstva, iz te zemlje u kojoj 50% ljudi gladuje, iz te zemlje, slušajte vi mene, generali, taj minja ministarstva 100 puta, Bog te pita gdje će biti šuti. Slušajte vi mene, vi odgovornost generale nosite na budućnost Crne Gore. Samo posljednju knjigu koju čitam, Biser koji će, generale, imate li vi odgovornost prema ovima vojnicima koji šiljate u Crnoj Gori? Slušajte, koji šiljate u Afganistan, slušajte mene. Onda ćete da vidite koja je ta patnja, koja je to nevolja, koja je ta poslije intervencije SSR-a NATO bombardovanje i čuda koje je napravio egzodus, pakao tamo. Tamo više od 50% ljudi su ispod linije siromaštva. Oni se samo, generale, hrane od opijuma. Tamo ne postoji više sve utrto. I budućnost i ljudskost. Tamo su svi koplja koja je NATO doveo su stavljeni u zemlju. Koliko je prošle godine poginulo ljudi u Afganistanu iz vojske? Zašto to ne kažete ljudski? Preko 10.000. Zašto, generale, Crna Gora u odnosu na broj stanovnika najviše šalje vojnika u Afganistanu? Misiji koja nema nikakvu perspektivu.
odgovorite mi, zašto generale ne kažete istinu da više i te baze nisu sigurne? 10.000 kilograma, 10 tona su se prije mjesec dana opaštali neki koji vjeruju u džihad i digli te čuvene baze. Generale, zašto naša omladina ide tamo? Slušajte, generale, ovako generale, ja u život nisam gledao. Znate li vi da ste general crnogorske vojske i prošlosti i budućnosti? U toj vojsci su poginuli moja 2 džeda i borili se za nešto što je sveta istorija Crne Gore. Generale, ovo je promašena misija Afganistan. Ovo je ludilo, kao što je ludilo da mi branimo nešto što je neodbranjivo danas, ova tekovina na Kosovo koja se zove. To nije normalno, general. Ja vama sada pričam o opasnosti vojnika koji idu tamo, o tom stratištu, o tom ludilu, o tom jednostavno koji se bore između sebe, jednom fanatizmu islama i jednom normalnim muslimanima koji više ginu jedni drugi. Vi se smijete ili slušate ovoga koji je preletač od 10 ministra, ne znam. Ministre, ovi, pročitajte se, slušaj, nemojte smijeti. Završili smo diskusiju. Raskrinkali su me ovi iz Demokratskog fronta. Moram bježat. Moram. Idem kući. Rekao si da ćeš da ga popraviš, ali ovo i dalje ne radi. Uzmi ti malo grožđa. Ma daj. Možemo li mi da pomognemo? Vi? Ja ovaj posao radim 27 godina. Mislite da vi možete mene da zamijenite? Ti radiš 27 godina. Moj auto i dalje ne radi. Što je? Vidiš da radi. Grožđe? Slobodna Crna Goro, vi ste ovih mjesec i pol dana tribina Demokratskog fronta naučili mnogo o istoriji, politici, kulturi, umjetnosti, geopolitičkim stvarima i mi smo naprosto razobličili jedan američki provizorijum zvani Vlada izbornog povjerenja, uzbuđenja i osakaćenja. I mi smo se odlučili danas da organizujemo i izložbu fotografija. Dakle, ovo će biti retrospektiva fotografija američke ambasadorke koja je i napravila ovu izložbu. Dakle, fotografija broj 1. Željko Ivanović, jedan od suvlasnika Vijesti. Dozvolite, ja ću da objasnim da sam u temi. Ne, ja samo molim da se dogovorimo. Sve ćemo da se dogovorimo. Dakle, ja vas pozivam prije svega da... Tu sam, ne morate da me pozivate. Slobodno govorite. Da vas zamolim da se vratite temi. Ja ću, evo, hoćete mi dozvoliti? Evo, ja ću... Samo da vas pitam. Pri čemu, kolega Kneževiću, ako vi imate namjeru da ovo vrijeme koje dobijate za diskusiju povodom ove teme, da iskoristite za nastavak promocije Dana nezavisnosti Američkih država koji je nedavno stavljen u Podgorici, to je vaše pravo, ali ja bih i tu situaciju označio kao suprotno sa našim poslovnikom. Gospodine Simoviću, nemojte molim vas da sumnjate u moju ljubav prema Americi, jer kad sam ja čitao Roberta Frosta, vi ste pecali ribu ispod mosta. Tako da, dozvolite mi da ja nastavim ovu moju odu američkoj demokratiji,
a na kraju diskusije ćete vidjeti da sam bio u temi. Dozvolite. Ja ne bih, kolega Inače, Knežević. Robert Frost je jedan od najvećih američkih pjesnika 20. vijeka, 3 puta je dobio Pulitzera i voleo poljoprivredu kao vi, živio na selu. Ja ne bih da komentarišem. Pa, ja mogu da držim predavanje o američkoj književnosti 20. i 19. vijeka. Da komentarišem vaš smisao za humor, ali ipak, dakle, vi želite da ostanete dosledni potrebi da date svoj prilog za proslavu Dana nezavisnosti. Tako je. Ja vas molim da pokušate to uvesti sa temom i da nas poštedite i sa odnosom uvažavanja i poštovanja sve će biti na nivou. Budete promoteri tog važnog dana koje slave naši prijatelji. Zar vi, gospodine Simoviću, sumnjate u moje dobre namere? Imaćete priliku dok su dobre namere. Izvolite. Hvala vam, gospodine Simoviću, ovoliko velikodušnosti ni patrijarsi nekad nisu davali. Hvala. Dakle, da je Amerika organizovana država govori to da su sve zvanice dočekane sa muzikom. Recimo, kada je Željko Ivanović došao, bila je muzika čuvene narodne pevačice Micija Trofortaljke, Plati pa se klati. Dalje, Duško Marković, koordinator svih službi bezbjednosti, vidite ovaj stisak, vidite ovaj ledeni osmeh koji govori sve, a ne znači ništa. Muzika je bila čuveni pjevač Maki, nisam mogao da ne svratim. Dalje, Ivan Brajović, potpredsjednik vlade izbornog povjerenja i raspolućenja, kada je on došao i rukovao se sa ambasadorkom, muzika je bila šta pije Ramada, ja plaćam za sve, postao sam neko igrom sudbine. Dalje, takozvani predsjednik države Filip Vujanović, njegov osmijeh govori više od 1000 riječi, a njegov osmijeh govori da mogu, zapjevao bih kraj Tanana Šadrvana. Dalje, Darko Pajović, predsjednik Skupštine. Pogledajte ovaj zagrljaj, muzika koja je pratila Darka Pajovića u zagrljaju sa američkom ambasadorkom, bio je Zdravko Čolić, jer ipak gospodin Pajović je malo urbaniji, i bila je pjesma Zagrli me oko vrata, oluje se diže, ne može ti veter ništa ako priđeš bliže. Dalje, onda smo prešli, što se tiče američke ambasadorke, na Miroslava Ilića, jer u rukovanju sa gospodinom Dritanom Abazovićem, koji je naravno bio stipendista Milana Roćena u Americi, pušten je Miroslav Ilić i pjesma Smej, 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 uvek se smeji. Najviše volim osmeh tvoj, kao što vidite, ne zna se ko se lepše smeje na ovoj slici, da li gospodin Abazović, da li uvažena gospođa Juehara. A onda je puštena muzika iz filma Za šaku dolara, čuvenog Serđija Morikonea. Kao što vidite, ovdje i Filip Vujanović u skladu sa muzikom drži ruku na lijevoj slabini kao da će da potegne revolver u nekom baru i kao da ga čeka revolveraški obračun. Ovdje je bila ipak jedna malo tužnija balada. Gospodin Ranko Krivokapić kada je nastupio, bila je ponovo Zdravko Čolić, naš najveći estradni umjetnik, bila je pjesma Sačuvaj me Bože njene ljubavi, jer je gospodin Krivokapić stvarno bio žrtva te političke američke ljubavi i vidjelo se kako je završio. A pošto nas ovdje sve optužuju da mi opozicionarima govorimo da nemaju veze sa američkom ambasadorkom, evo ga i mladi kolega Aleksa Bečić također u zagrljaju u rukovanju sa gospođom američkom ambasadorkom, kažu da je išla pjesma Čekija Turkovića, Pogledaj me jednom nežno. Dalje, sada je na ovoj slici gospodin Miodrag Lekić. Pogledajte ovaj zagrljaj, poštovana slobodna Crna Goro sa američkom ambasadorkom. Gospodine Simoviću, podijelit ću jednu intimnu ispovijest moje familije. Ja kad sam bio lučonoš i kad sam osvojio prvo mjesto iz istorije na državnom takmičenju, majka me nikad ovako nije zagrlila. A pjesma je bila od Snežane Savić, 3 poljupca hoću ja, neću jedan, neću dva. A onda vrhunac svega jeste 2 litra rakije šećeruše, u stvari po mojim dojavama u ovu rakiju nije ni stavljan šećer nego lokumi, koji su kasnije umiješani u ovu tortu koju je rezao, gle čuda, ko premijer ove vlade izbornog oduševljenja i obezglavljenja, a pjesma je išla od čuvene Cece Tsunami, jedan griz ti, jedan griz ja,
opa, cupa, 1-2, 1-2. E sada ću da se vratim na temu gospodine Simoviću. I da saopštim da bi čitavu ovu vladu izbornog poverenja trebalo poslati ovu misiju u Atalantu, gospođo Pejanović-Đurišić, i da Bog da ih sve otmu ovi somalijski pirati. Jer to, i da ostanu živi i zdravi naravno, i da usreće Somaliju kao što su usrećili Crnu Goru. To je jedini spas za Crnu Goru, da se svi ukrcaju na jedan brod i da ih tamo otmu somalijski pirati kako bismo mogli da... Hvala. Kolega Kneževiću, imat ćete priliku, morat ću ja da komentarišem. Dozvolite, da. Molim vas, imat ćete priliku. Tako. Vaše vrijeme je isteklo. Hvala vam. Kolega Kneževiću, pošto ste počeli sa pričom o Robertu Frostu, dozvolite da vas podsjetim, a jako me je asocirala vaša diskusija na njegovu jednu misao, koju je kazao da je obrazovanje sposobnost slušanja gotovo svega, a da ne izgubite živce. Ja sam oslušao vašu diskusiju, iako sam bio na granici ne živaca, nego granici obaveze da vas upozorim u odnosu na naš poslovnik. Drugo, gospodine Kneževiću, očigledno da ipak ste dali jedan doprinos proslavi 240 godina nezavisnosti Američkih država, jer ste prezentirali jedan, rekao bih onako, fotoalbum sa te proslave i ja to moram protumačiti kao vaš svojevrsni doprinos toj proslavi te godišnjice. I ono što, kad ste već toliko ušli u analizu proslave nezavisnosti, ja mislim da je red bilo da se podsjetite i da upoznate i crnogorsku javnost sa riječima koje je saopštila uvažena ambasadorka na toj proslavi. A evo ja ću to umjesto vas da saopštim, da je uvažena ambasadorka saopštila da je prijateljstvo Američkih država i Crne Gore blisko i poručila je da će dvije države zajedno graditi još svjetliju budućnost. Citirat ću: zajedno smo postigli mnogo sjajnih stvari u proteklih 10 godina i zajedno ćemo graditi još svjetliju budućnost. Ja sam siguran da svakog građana Crne Gore ova prijateljska izjava i najava može samo da raduje. Može samo da raduje. Tako da, hvala vam doprinosu podsjećanja na taj jedan važni jubilej. Izvolite. Da neću zvučati neskromno da vam kažem da ova rečenica koju ste citirali od Roberta Frosta ima i nastava. Dakle, obrazovanje je sposobnost slušanja svega, da ne izgubite živce, zarez, posebno ako radi internet u Skupštini, onda možete da proguglate o Robertu Frostu. Tačka. Dakle, gospodine Simoviću, vi ste iskoristili, poštovani građani, vi znate da sam ja genije verbalnih obračuna sa gospodinom Simovićem, jer dok sam ja objašnjavao šta je sve bilo na ovoj izložbi američke ambasadorke, gospodin Simović je googlao o Robertu Frostu. Daj telefon. I evo ja sad ga pozivam da da telefon na uvid, evo ako ne vjeruje nama, gospođi Pejanović-Đurišić i gospodinu Samardžiću. Oni su eksperti za ovaj obavještajni dio. Dakle, gospodin Simović je googlao o Robertu Frostu. I neka ste, gospodine Simoviću, ali on je mnogo značajniji kao pjesnik i ja vam preporučujem pjesme u prevodu Milana Milišića, srpskog pjesnika iz Dubrovnika. Dobar prevod i predlažem vam da pročitate, ako ne možete da nabavite knjigu, ja ću da vam dam knjigu. A što se tiče ljubavi prema američkoj ambasadorki, koju ste vi ovdje demonstrirali, treba napraviti razliku između američke ambasadorke i Sjedinjenih Američkih Država. Ja sam uvjeren da Sjedinjene Američke Države, kao dokazana demokratija, ne odobravaju ovo što radi gospođa Juehara. I siguran sam da joj one nisu dale nalog da ona vama da nalog da nas 17. i 24. oktobra gonite po ulicama Podgorice. I da znate, gospodine Simoviću, i lideri Demokratskog fronta su dobili poziv da budu tamo za proslavu Dana nezavisnosti. I nisu došli iz protesta, gospodine Simoviću, i nikada neće biti sa onima koji su udarali na slobodne građane 17. i 24. Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, došlo je vrijeme da
najzad saznamo ko je vjera, a ko je nevjera. Jer mi iz Demokratskog fronta u boj ne idemo prema tome kolika je sila koja nam prijeti, već prema tome koliku svetinju branimo. A nama je došla u dužnost i obavezu da poput naših slavnih predaka branimo naše hramove, manastire, crkve, seoska groblja, mošti svetitelja, kao što su ih i oni branili od Mehmeda II. Osvajača, Sulejmana Veličanstvenog i ostalih okupatora koji su kidisali na Crnu Goru. I dok su naši preci naše svetinje branili od Mehmeda i ostalih zavojevača i okupatora, mi moramo u ovom postbiblijskom vremenu da ih branimo od naših rođaka, prijatelja, kumova i drugova koji žele da nas ubijede da mi više nismo ono što smo bili i da je sad došlo neko novo vrijeme da po NATO standardima budemo nešto što nikad nismo bili. Eto, ovako mala Crna Gora sa velikim kontrastima i sa velikom istorijom vrlo brzo se može naći u situaciji to do nove godine da joj se ni traga ni strva ne zna ukoliko krene pravoslavni brat na brata. Zato ja želim u ime Demokratskog fronta da pošaljem snažnu poruku crnogorskoj, ali i međunarodnoj javnosti, pošto danas i juče dobijamo informacije da su moguće neke trange, frange, orav varijante na relaciji između Demokratske partije socijalista i demokrata, a to je da je DPS namjerno ovaj zakon inicirao pred kraj skupštinskog zasjedanja u 2019. godini, jer je znao da će demokrate da opstruiraju rad u radnoj grupi, da napušte odbor čiji termin i rok se prekida sjutra i da sad gospodin Orav traži i pokušava da se ovaj zakon povuče i odloži za maj mjesec, a da mi preuzmemo obavezu da glasamo za izborni zakon. Taj film nećete gledati. Sa Demokratskim frontom nema trgovine vezano za crkvu, za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, za mitropoliju Crnogorsko-primorsku i za naše duhovno nasljeđe. I zato želim da pošaljem poruku kolegi Aleksi Bečiću da nije ni mjesto ni vrijeme da pregovara sa Oravom i posredno sa DPS-om oko ovog zakona, nego da dođe u Skupštinu i da zajedno sa nama zaustavi izglasavanje ovoga zakona. Na način da ćemo svi ovdje donijeti po flašu benzina, posuti ove klupe, posuti se i mi, i ako treba da se zapalimo i mi, i ova Skupština ne treba da postoji ukoliko je spremna da donese ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti. Jer nema ni časnije, ni svjetlije, ni ljepše smrti nego stradati braneći ono u šta vjeruješ, a to su naši manastiri, mošti naših svetaca, duhovno istorijsko nasljeđe na kojem smo se podigli. Također želim da se obratim predstavnicima nacionalnih manjina u ovom parlamentu, muslimanima i rimokatolicima, i da ih podsjetim na jednog čovjeka koji se zvao Iso Mahmutović, duša mu carevala. To je čovjek koji je odbio da ruši Njegoševu kapelu, koji je odbio da udara na pravoslavnu svetinju, rekavši kao što ni ja ne želim da neko ruši moju džamiju, tako ne želim ni da rušim pravoslavni hram. Gospodo Bošnjaci, muslimani, gospodo rimokatolici koji se nalazite u ovom parlamentu, moja je molba da ostanete po strani kad se bude raspravljalo o ovom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Nemojte da radite nešto što ne bi voljeli da se uradi vama. Ukoliko budete dio nekog saveza protiv naše crkve, dozvolite mi još minut, dva, ukoliko budete dio nekog saveza protiv naše crkve,
naših svetaca i našeg duhovnog nasljeđa, preuzimate teško breme i na sebe i na svoje potomke. I želim da završim sa stihovima našeg najvećeg pjesnika, kojem ovdje ne dozvoljavate da dobije dan kao državni praznik. Krst nositi nama je suđeno, strašne borbe svojim i tuđinom, težak vijenac, ali je voće slatko, voskresenja ne biva bez smrti, slavno mrite kad mrijeti morate, svi u Nikšić 21. decembra, a i u Podgoricu 26. decembra, ako treba i Skupštinu da zapalimo. Gospodine Brajoviću, ja smatram da imam pravo na komentar, jer je reagovanje poslanika Nikolića bilo direktno usmjereno na mene i na Miluna Zogovića, i ako želite da vodite ovu Skupštinu u jednoj dobroj atmosferi dijaloga, koji jeste na momente oštar, ali je sadržajan i konstruktivan, očekujem da mi dozvolite da odgovorim na komentar. Suština je u sledećem, da je ovaj čovjek ovdje, koji je predsjednik države, u oktobru mjesecu 1998. godine glasao kao član Savjeta odbrane da se Crna Gora brani svim raspoloživim sredstvima zajedno sa Srbijom, to je Saveznom Republikom Jugoslavijom, od NATO agresije. A onda je, čim su pale prve bombe, NATO avionom otišao u Brisel, odnio sve vojne planove, vojne tajne i kao najveći veleizdajnik u crnogorskoj istoriji doprinio najvećoj sramoti Crne Gore. Ovdje, dozvolite mi da završim, za Boga. Ovo nije procedura. Ovo je istina. Poslaniče Knežević, Gospodine Brajović, molim vas. znači, molim vas, gospodin Đukanović je, Bogu hvala, živ i zdrav. Nema potrebe da ga niko brani iz ovih poslaničkih klupa. Ima mogućnost kad god hoće da izađe za govornicom, da polemiše sa nama. Sve što mislim rekao sam u oči i nadam se da će ostati do kraja da mu sve što sam zamislio da mu saopštim u oči, i nema potrebe da sad ovdje stvaramo nekakvu atmosferu opomena za gospodina Vučurovića, a niste opomenuli poslanika Nikolića i niste mu izrekli opomenu i kaznu zbog toga što je stradanje žrtava u Murini nazvao žalopojkom. To je vaš način kako vodite Skupštinu. Poslanik Branko Radulović i posle njega poslanik Milan Knežević, i time završavamo diskusiju. Izvolite. Brajeviću, ja sam od vas tražio i od gospodina Đukanovića, pozivajući se na najosjetljivije epitete i pozive u tradiciji Crne Gore. Nažalost, pojavnost Crne Gore nije ostao. Bio sam zamislio fenomenalni scenario. Sigurno bi ga danas oborili onaj njegov i moj posljednji razmjenu argumenata, da bi to posjeta bila, ova je posjeta imala preko 1000 ovih koji su to lajkovali, to je preko 1 milion, ovaj bi bilo 2 miliona, nema Đukanovića, inspiracija moja nije pala, ne može nikad biti, doće on opet na Megdan sa mnom, tako da odustajem od ove priče. Pravi pravoslavci, vidimo se u Nikšiću u 9 sati ispred crkve Svetoga Vasilija Ostroškoga, slava mu i milost, da branimo i slavimo svjetlost. Hvala poslaniče Raduloviću. Poslanik Milan Knežević, izvolite. Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, meni je žao što je Milo Đukanović izašao iz skupštinske sale, jer sam zbilja želio da mu pošaljem nekoliko još poruka što mislim o njegovom liku i dijelu, ali evo, vjerujem da će on negdje dobiti poruke i komentare o tome šta smo mi ovdje govorili kad je on otišao. Prvo, ja imam obavezu da saopštim da Demokratski front neće glasati ne samo zbog toga što je Milo Đukanović predložio ovog Bjekovića, nego zato što smo dobili pismo od radnika Radoja Dakića,
koji su razočarani postupanjem Siniše Bjekovića i njegovim pokušajem da zloupotrijebi presude koje su dobili u Sudu za ljudska prava u Strasburu, na način što su dvojica ili trojica radnika Radoja Dakića dobili određene otpremnine i svoja potraživanja, dok je ostalih 20-ak ostalo bez ikakvih prava. A to su isti oni radnici Radoja Dakića koji su doveli Mila Đukanovića 1987. i 1988. na vlast. To su isti oni radnici Radoja Dakića koji su tada bili gospoda, koji su primali plate po 2-3 hiljade maraka i doveli su njega u džemperu i on sad ima sat na svojoj ruci koji je vredniji nego sve otpremnine radnika Radoja Dakića, radnika Kapa i svih onih nesrećnih ugašenih preduzeća širom Crne Gore. I oni koji su se borili protiv takozvane antibirokratske revolucije, protiv nasleđa komunizma, juče proslavljaju dane antifašizma. Ja sad poručujem, nemojte da računate na moje 3 spomenice. Ni na Milana, ni na Mirka, ni na Jaka. Njihove spomenice nemaju veze sa spomenicama i sa onim proslavama dukljanskim koje ste imali sinoć. Zaboravite na moje spomenice. Zaboravite na sve časne i poštene antifašiste koji neće da pristanu da im Đukanović sad s kraja i napravlja istoriju po svojim mjerilima. Znači, 1987. ste ih smijenili zato što su pojeli jagnjad. A sada ih proslavljaju oni koji pojedoše narod. Mrtav Vladan pojede narod, saopšti niste moj nivo i on ode u sumrak kao Doc Holliday. I misli da će to Crna Gora mirno da posmatra i misli da će on moći da nam ovdje drži pridike, da nam drži lekcije i da završi sa aplauzom. Također sam želio da ga pitam, je li ono Migo Stijepović uzeo 97.500 evra? Je li ono Hajdarov dao $8 miliona za kampanju Demokratske partije socijalista u predvečerje izbora 2016. godine, a nama ste rekli da su nas finansirali Rusi i da nas je finansirao Kadirov. Tako je, gospodine Dreševiću, nažalost ostali ste bez one velike džamije na Karabuškom polju, ali važno je da ste zaposlili nekoga, nema veze. Suštinski, ono sve što ste optuživali nas, izvodili ste vi. I niko da demantuje, i niko da saopšti, i niko da kaže da je taj čovjek prijatelj sa Muskatom, premijerom Malte, koji je optužen za ubistvo ove novinarke Dafne Karuana. I sad ovdje dobijamo informaciju da će on da krene na naše manastire na način što on ima ideju da će prvo da presudi ljude koji su radili u katastru. A ko je bio u katastru kada se dešavala taj takozvani kriminalni čin? Ko je bio tada predsjednik države? Ko je bio premijer? Sve vrijeme on. A gdje god se okrenete, samo on. Lijevo on, desno on, naprijed on, nazad on. Gdje god, kao da ga je kao da je kloniran. Znači njega nema gdje ga nema. Sve on. I kako će on sada procesira samoga sebe? Ostalo mi je također nejasno. Htio sam da ga pitam. On je saopštio da je ovih 97.500 evra predato Milki Vujović. Htio sam da ga pitam ili ovo tačno i molim vas, gospodine Brajoviću, daj neka mi neko kaže ili ovo tačno. Da li je moguće da blagajnica Demokratske partije socijalista penzionisana srednjoškolka Milka Vujović ima u svom vlasništvu stan od 166 kvadrata u ulici Georgea Washingtona, garažu od 12 kvadrata u ulici Georgea Washingtona, poslovni prostor od 65 kvadrata u prizemlju ulici Vuka Karadžića, stan od 82 kvadrata u Budvi, njen sin Dragoljub kuću na Zlatici, dvosoban stan 58 metara kvadratnih, trosoban stan 76 metara kvadratnih, jednospratnu zgradu 95 metara kvadratnih, poslovni prostor od 180 metara kvadratnih u ulici Georgea Washingtona, dajte mi 30 sekundi, garažu od 12 kvadrata u ulici Georgea Washingtona, vikendicu na Žabljaku 144 metra kvadratna sa dvorištem od 168 metara kvadratnih, njen unuk Miško stan od 92 kvadrata u naselju Zeta Gradnja kod Mljekare i garažu od 12 kvadrata. I malo je Milki, malo je Milu i sad su krenuli na crkvu. I misle da ćemo mi mirno da posmatramo ono što nama šalje poruku da neće da odstupi. Nećemo da odstupimo ni mi, nego ćemo fino na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem, završavam, na čelu sa našim mitropolitom Amfilohijem, sa našim episkopima,
da pružimo otpor, pa nije gore ni našim predsima bilo pod Arsenijem Čarnovićem kad smo morali da se selimo, a prije nego što krenemo da se selimo, valjda ćemo da se izbrojimo, pa da vidimo kome opanci, kome obojci. Hvala vam. Posljednji diskutant po ovoj tački dnevnog reda na pitanje koja ste na kraju postavljali, ja vam ne mogu odgovoriti. Mogao sam da vam dam 30 sekundi i da konstatujem da ovaj dio rasprave nije bio u temi dnevnog reda izbora ombudsmana. I dalje da vam kažem, nemojte nikakve, ovdje mogu svi da računaju podizanje tenzije ili ne, država Crna Gora će omogućiti da u parlamentu razgovaramo na ozbiljan način o ozbiljnim temama koje nas očekuju na ovoj sjednici. Izvolite proceduru. Gospodine Brajoviću, mi vama ne prijetimo. Mi samo saopštavamo kakav ćemo imati odnos prema Zakonu o slobodi vjeroispovesti ako se nađe na dnevnom redu 26. decembra. Ja znam da imate vi represivni aparat, znam da imate svu ovu državnu i zemaljsku silu, ali postoje neke druge sile, pa evo da vidimo kad se te sile sukobe kao u luči mikrokozmi, pa da će se znati ko je pobjedio na kraju. Demokratskog fronta, poslanik Milan Knežević, izvolite. Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, mi živimo vrijeme usitnjenih čuda. Nalazimo se u jednom rano hrišćanskom, montenegrinskom periodu kad vladajuća partija i vladajuća kasta želi da napravi partijsku crkvu. Ja nemam dilemu da će prva dva sveca u partijskom kalendaru Demokratske partije socijalista upravo biti gospoda preko puta i da će to biti pretpodobni tužioci prve familije, Lovćenski tajnovidac iz Bajramovice i blaženi Ivica bez Marice, jer oni su najviše zaslužili da u ovim ranohrišćanskim vremenima dobiju svoju fresku, u jednoj lijevoj ruci da drže pištolj, a u drugoj da drže hemijsku za potpisivanje sporazuma o krivici, jer vi uopšte niste tužioci, vi ste matičari. Vi ste više postigli sporazuma o krivici nego što su se građani Podgorice vjenčali u 2018. godini. To kako vi doživljavate Zakonik o krivičnom postupku, najbolje bi trebalo da se završava sa dolaskom svatova, pucanjem 3 puta iz pištolja ispred tužilaštva i da se organizuju slavlja i veselja. Vi ste, gospodo iz tužilaštva, goneći Demokratski front, u stvari krenuli na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, krenuli ste na način što kroz ovaj i ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti želite da otmete imovinu crkvi koja je stvarala ovu državu i smatrali ste da ćete kroz montirani državni udar eliminisati sve pretpostavke i braniče mitropolije Crnogorsko-Primorske kako bi formirali i zaokružili privatnu crkvu Mila Đukanovića. I sa jedne strane se nalazimo mi, Njegoševa Crna Gora, a sa druge strane su ove horde sorošoida koji su krenuli na svaki način da ugroze duhovno postojanje Crne Gore i da je dovedu na ivicu sukoba. I ne bi me začudilo, Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, da uskoro gospodin iz specijalnog državnog tužilaštva Milivoje Katnić izađe sa sporazumom o krivici sa gospodom Bogom, kojem bi pisalo sporazum o krivici koji su postigli ispred specijalnog državnog tužilaštva Milivoje Katnić, a ispred Crkve nebeske Isus Hrist, kojim Isus Hrist priznaje da je počinio krivično djelo i da su svi manastiri, crkve i seoska groblja u Crnoj Gori u stvari imovina braće Đukanović i da će Isus Hrist biti protjeran iz Crne Gore po sporazumu o krivici narednih 20-ak i 30-ak godina dok vi ne zaokružite ovaj vaš partijski i crkveni kalendar.
Samo želim da vas podsjetim da smo se mi u subotu 15. juna pred hramom Hristovog Voskresenja zakleli pred Bogom i pred narodom da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti imovinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vi, gospodine Katniću i gospodine Stankoviću, komotno možete posle ove moje diskusije da pozovete Stojanku Radović, da mi uputi poziv za saslušanje i da me pita šta sam mislio po tim da ćemo svim raspoloživim sredstvima braniti ono na čemu je bazirana duhovnost i državnost Crne Gore. Slobodna Crna Goro, ja ponekad zaželim da makar jedan dan budem Milivoj Katnić. Teško je, ali se mora. Međutim, pošto su meni oduzeli dokumenta, pošto moram svakih 15 dana da se javljam u Centar bezbjednosti, ja samo pokušavam da zamislim kako je to gospodin Milivoj Katnić uspio da izvede državni udar u kojem se nalaze udruženi agenti GRU-a Vladimir Popov, zvani Mojsijev, Eduard Šišmakov, zvani Širokov, i plus agenti Sjedinjenih Američkih Država. Joseph Assad, agent CIA, Ladislao Karbalosa i Scott Rivas, agenti FBI-a, Jorge Millar, agent FBI-a, John Joseph DiPaolo, agent CIA, Joran Frig, agent Mossada, Meteos Konstantinou, agent MI6-a, Roni Kosaba Al-Belati, agenti neke Sadamove milicije, i Reni Kasaba Al-Belati, također agent milicije Sadama Huseina. Sad dolazimo do veleobrta. Sad je ovdje više američkih državljana i agenata FBI-a, CIA, MI6-a i Mossada nego što je bilo ruskih državljana, slobodnih građani Crne Gore. A Milivoj Katnić i istražni sudija Miroslav Bašović agentima CIA i FBI-a i Mossada i MI6-a su odredili pritvor. I zbog toga smo mi i zatražili i podnijećemo interpelaciju o radu Zorana Pažina, jer je on, falsifikujući optužnicu, pisao urgencije američkim i kiparskim pravosudnim organima, saopštavajući da smo mi u februaru zajedno sa agentima CIA, agentima FBI-a, Mossada formirali kriminalnu organizaciju. I zbog toga ja želim da jedan dan budem Milivoj Katnić. Neko želi da bude Nikola Tesla, neko želi da bude Albert Einstein, a ja želim da budem Milivoj Katnić makar na jedan dan, jer ja imam jednu teoriju da ovo nije gospodin Milivoj Katnić iz 90. godina, dokazani patriota, oficir vojske Jugoslavije koji se hrabro sukobio sa NATO avionima 99. godine i kad više nije bilo municije, gađao avione šerpama, kašikama i kutlačama, boreći se na način na koji bi se borili svi patriote. I ja mislim da su našeg Milivoja oteli u Americi prvi put kad je bio tamo i poslali su nam nekakvog Michaela, Edwarda, Davida. I ja sad želim da pozovem američku ambasadorku, vratite nam našeg Milivoja, jer ovo nije onaj Milivoje koji je nekad bio naš. Jer sve ovo sad što se dešava nije jedan dan sa Milivojem Katnićem, nego 100 godina samoće, a gospodin Ivica Stanković mudro sad čita neke poruke, njega savršeno ne interesuje ovo što ja govorim o njegovom omiljenom specijalnom državnom tužiocu. Jer da je ovo onaj Milivoj iz 90. godina, oficir vojske Jugoslavije i borac protiv NATO-a, on bi nam mogao objasniti kako je Migo Stjepović ušao kroz dimnjak tužilaštva, da ga saslušate, i zajedno sa njim 21 Zećanin. I opet su izašli iz tužilaštva poput Deda Mrazeva i odžačara i dimnjačara, tako da ih mogu koristiti za onaj brend Negro bombona, zato što su zaključili da bi uznemiravali javnost ako bi vidjeli Miga Stjepovića ispred specijalnog državnog tužilaštva. I umjesto da gospodin Katnić
privede i pozove na informativni razgovor Mila Đukanovića, on je poslao jasnu poruku čitavoj crnogorskoj javnosti da mu ne pada na pamet da sasluša Mila Đukanovića kao predsjednika Demokratske partije socijalista, već da je spreman prije da uhapsi sebe i sve članove svoje familije, samo da prva familija Đukanovića nastavi da strahovlada državom Crnom Gorom. I vi slobodni građani znate, kada smo u septembru mjesecu 2017. godine, odnosno oktobru, saopštili da su 100.000 evra koji su nađeni navodno kod vozača direktora Atlas banke, u stvari 100.000 evra Miga Stijepovića, gospodin Katnić je izašao na konferenciju za štampu i saopštio nam je da lažemo. Onda je izašao Migo Stijepović i saopštio nam je da lažemo. A onda se pojavio ovaj moj rođak, Mojanovčanin milozvučnog imena DK, pokazao vam je snimak i onda ste i vi i Migo Stijepović izašli ponovo na konferenciju za štampu i rekli, pa to je opšte poznata stvar, o tome je govorio Demokratski front. Zbog toga Slobodna Crna Goro, zbog toga vi u ZIKS-u, Demokratski front predstavlja jedinu branu funkcionisanju države u kojoj su pravosudne institucije puno pomiješane sa kriminalnim organizacijama i ja sam to negdje davno i rekao, a saopštit ću i ponovo, da mi se čini da je mnogo više poštenih i časnih ljudi u ZIKS-u nego što ih je na slobodi, a to je upravo zasluga ove gospode iz tužilaštva. Ali evo, da ne bude da je sve crno i da mi ne želimo da vodimo, što bi rekao Meco Nuhodžić, stvaralački dijalog, ja sam evo odlučio da ovoj novoj partijskoj crkvi koju će formirati Demokratska partija socijalista poklonim i molitvu. Jer mene, gospode iz tužilaštva, uvijek inspirišu i ova će moja molitva umjesto očenaša u kanonski priznatim crkvama se nazvati Milonaš. U ime Oca i Sina i broda kokaina, prvog brata i najprve sestre, petlje na Smokovcu i autoceste, grando mojkovačkih planova, škaljarsko-kavačkih klanova, prve banke i vjetroelektrana, likvidacija u po bijela dana, žurki u Splendidu, Caneta i Brana, VIP kartica Atlas DK-a, koverte Miga, Dubaja i Sentropeja, tajkuna što se prstom potpisuju, fondova što dugove otpisuju, sinova koji bi da liče na tate, svadbi u Hiltonu na rate, specijalnog tužilaštva i višeg suda, u zemlji svakodnevnih čuda, GRU, CIA, FBI, Mossad i MI6, državnog udara iz 2 u X. Droga je droga, u prahu ili tečna, potpuno svejedno, samo neke vječna. Ovo je vaša molitva. Raskrinkali su me ovi iz Demokratskog fronta. Moram bježat. Moram. Idem kući. Crna Gora je bolesna. Bolesna od korupcije koja je zarazila svaki dio naše zemlje. Ona je postala sastavni dio našeg života. Pa smo čak i prestali da se borimo protiv nje, da je spriječimo. Ali odakle ona potekla? Svakako nije od običnog svijeta. I znate šta? Ne možete za nju kriviti javne službenike i njihove pretpostavljene. Korupcija nije započela odozdo. Ona je započela sa vrha i spuštala se do dna. Ona je ušla u Crnu Goru sa jednim čovjekom. Trebalo mu je 25 godina da nas dovede do ovde. Ali je nama potreban samo jedan dan da se oslobodimo od njega. Izgubili smo. 16. oktobra moramo odlučiti. Mi ili on. Nastavak vladavine Mila i njegove lopovske bande ili da Crna Gora radi i kraj korupcije. Mi ili on.
Đukanoviću, nisam ti ja neki drugi. Čuti ti sram te bilo kukračino jedna, bre, bijedno ljudska. Majmun reću, nisam priču, bolje majmun lopov. Lopov je, bre, strašno. Ajde, Pažo. Ajde, Pažo. Ajde, Pažo. Čuti Možemo li se samo povući gore? Možemo gore se povući. Poslanici izađu, molim vas, samo sad negdje sa strane, ako nije problem. Bravo, kreteni. Prekid sjednice, molim vas, prekid sjednice. Daj pauzu, daj pauzu. Sreći vas uništio! Nabijete, nađete nabijete. Đukanoviću, nisam ti ja neki drugi. Čuti ti sram te bilo kukračino jedna, bre, bijedno ljudska. Da, sukobit ćemo se. Ako ne odustanete od ovoga, sukobit ćemo se. Da znate. I vi ste izazvali ovo.
Što je vama trebalo, bre? Što je, bre, vama trebao ovaj zakon? Nema to veze sa ljudima. Što ste vi predložili ovaj zakon? Napali crkvu i sada pitate što vi ljude ne pustite da žive. A ja vam kažem, napali ste crkvu. Pa zašto su sveštenici i episkopi na ulicama? Evo vam vladika Joanikije sjedi sav umotan ovdje na ulici i sveštenici i monasi. Napali ste crkvu, ljudi. Ja vas molim, mi smo vas ovdje molili, preklinjali. Nemojte ljudi ovo da radite, vi ne odstupate. I kažemo vam, da, sukobit ćemo se. Nećete odbivat crkve! Nećete! Budite sigurni! Sve ste u pravu što ovo mi stalo! Nastavite! Ovo radiš, jel ovo radiš? Ovo ti je demokratija. Ovo ti je demokratija. Ovo ti je dijalog. Jel ti ovo dijalog? Jel ti ovo dijalog imati? Jel ti ovo dijalog? Prekidaj sjednicu, bre. Prekidaj sjednicu. Pičkava materina! Svima bre! Ovo si jedna! Alo! Što je ovo ime? Hoćeš slavenku? Hoćeš slavenku? Čekaj ti Jesi ovo pravno čarak? Daj sutra da nastavim! Ovo je tvoja slika, Ivane! Ti si predsjednik parlamenta! Sram to bilo! Sram dođe domu! Sram to bilo! Sram te bilo! Sram žubre! Ti si poslove kemere! Što ih ne pošaljete za vrlo Lazovića na pijaču! I što ih ne pošaljete! Nema skupštine! Mrtva je skupština! Mrtva je država! Mrtva je država! Čas nema skupštine! Pobježao da je junak od Markovića. Uteče. Neće da je drže noćan. Noćac je neće držati. Jebrajović, Medo, vrati se. Medo, vrati se. Ajde Ivane, nastavi skupštinu. Nećeš je držati. Sram vas bilo. Ovo ti je parlament Trump. Jel ovo ti parlament nezavisne Crne Gore? Sram te bilo. Sram te bilo. Tako je, mislim da je isto. Ovo je isto redu. Kako ćete doći dođi? Kako ćete naš parlament? Naš parlament. Isto i Šešelj. Šta je blokiranje? Šta je blokiranje? Ovo je Šešelj, jeboti. Pičko jedna!
Ti pičko jedan! Ti govno, ustašo jedan! Ustašo jedan! Pičko jedna ustaška! Ti! To ćeš bre ti! To ćeš bre ti! Ja ti kažem! Ustašo jedan! Gađali ste nas! Provali ste nas! Ja ti kažem! Ja ti kažem! Ja ti kažem! Ovo ti je tvoje političke karijere. Predsjednik... Posle ovoga mi treba da se udaljiti iz Skupštine. Ajde, udalji nas! Udalji nas! Ajde, ako smiješ, pičko jedno. Posle toga nastavljamo sa radom. Doćeš morat! Ovo je pauza! Ovo je pauza! Nemoj da se praviš da ne znaš. Crna Gora ti je blokirana. Ovo je pauza! Ovo ne možeš da riješiš, Ivan. Ma ne možeš da riješiš na silu ovo, Ivan. Slušajte samo da... Ovo je pauza, u pauzi nema moći! Bježiš pizdo! Nemoj to da radi. Bježiš pizdo, pušio si me učitavije, pizdo! Ti hoćeš na silu. Blokirala ti je Crna Gora. Ajde, pođi. Pođi da radi. Ovo je vandalizam. Ma da, Vandalizam. Ivan, Ti si ispo loš čovjek. vrlo loš. Vrlo loš. A šta ruke? Vi ste ispo iz vlade. Jedna zadnja voda koja postavljena. Strana zbili. Čuli sam. Ivan, Znači, imate... Ivane, sutra će ti doći ovdje 20.000. Ko će ti ovo, Ivane? Pa ti nisi dio ove priče. Pa daj sutra sjednicu, bre. Ne, vi ste ovo uradili. Ma koji mi? Koje vi? Ti zakon, Ivane. Otimate crkve, bre! Crkve otimate. Čuješ? Rekli smo da nećemo Ovo pustiti. je stvar, Ivan. Ovo nije zakon o porezu. Ja vas sad pozivam. Šta će ti ovo, Ivan? Šta će ti ovo parlament tvoj? Šta će ovo parlament tvoj? Ovo je kasar. A šta će ti ljudi, Ivan? Ma ko da lomi, Ivane, bre? Šta ti? Ti normalno, bre. Ja sam. Bježi, bre. Evo ja sam ga se bio. Ja sam isto zvaš. Šta ćeš, Ivane, bre? Pa kako ti sramota nije, Ivane, bre? Imaš koliko godina? Ja mislim da vas treba... Ivan, prekini sjednicu sutra. Prekini sjednicu. Prekidam sjednicu dok vi ne napustite. A, ne. Nema napuštanja Mi sala, da Ivane. napustimo salu. Nema glasanja noćas. Ne. Ne. Ajde, pauzu do stvaranja uslova da se nastavi dalje. E pa, stvaraju Ajmo mi uslov. idemo u klub pa ćemo se vratiti. Ajmo idemo u klub. Idemo u klub. Neće nas pustiti da uđemo. Neće nas pustiti da uđemo. Nije bilo, ovo je bila pauza. Niko još na pauzi nije dobio opomenu. Pa jo. Građani Crne Gore, upravo smo prenijeli poruku policajcima u Skupštini Crne Gore da se večerašnja sjednica neće održati, da mogu da se biju sa nama, da smo mi potpuno na raspolaganju, da mogu i da uz upotrebu sile, jer ih ima više, da nas izbace iz ove Skupštine, ali odavde mi dobrovoljno nećemo otići. Mi smo rekli da smo spremni da poginemo za našu crkvu, to večeras demonstriramo. Imalo je prilike da se nađe rješenje koje zadovoljava sve, ali odavde nema povjeranja i onom Brajoviću koji je predsjednik ovog parlamenta. Rekli smo prije sat vremena da je rješenje da prihvate mitropolitove amandmane i da ti amandmani mogu da omoguće da u Crnoj Gori vlada mir i harmonija. Mnogo je ljudi na ulicama Crne Gore. Kao što sam govorio večeras, sve one moje drugove koji su bili zajedno sa mnom kada je bilo teško, pozivam da budu odgovorni, da budu Hristovi vojnici i da zajedno sa nama, ako neko krene na nas, budu spremni da odgovorimo onako kako je to prikladno u ovakvim vremenima. Nema održavanja ove sjednice dok se obezbeđenje skupštinsko ne obračuna za Demokratski front. Može sve, može. Ljudi,
Gospodin, ste vi? Ne, zašto? A morate poći, stvarno. A gde moram? Pa evo sa njima neće... E pa samo da uzmem tašnu i... Svi, sve nas. Sve nas vode. Idemo svi, jeli? Sve nas hapse, narode, da znate. Odo smo svi sada, centra bezbjednosti, skupljajte se tamo. Skupljajte se tamo u bagru da rušimo. Ove zločince. Samo me dolazi. Samo kad put da nađem, izađem mi. Evo ga. Samo mene tu još jedno. Ako trebaju smrt s radošću za crkvu, nema problema. Nema problema, nama Gospod Bog pomaže. A vama vidite se. Mnogo vičeš ti. Bravo, centar bezbjednosti. Da. I njih. Ne vredno, obavezno prihvat ovamo još. Jesu li svi? Ajmo, ušao je Marica. Idemo brzo malo. Ima li gore ko? Vozači. Ajmo. Šta čekaju? Ima li kod ih da Evo nas hapse, vode u centar bezbjednosti. Ovo je demokratska Crna Gora gdje se poslanici hapse. Svaka im čast. Narode, okupljajte se. Okupljajte se u bagru da mičemo. Ove besne pse. Evo Brank, mogu, kako da ne. Mogu, kako ne mogu. Da pogine za crkvu, a ne da uđem u Maricu, posranu. Nema potrebe da me ekipira. Ajde, Mare. Slavine slikajne samo. Više nije Crna Gora. Ovo je Sodoma i Gomora. Lavirint besudništva, grijeha i pošasti koje nije zabilježilo ni ono najgore ranohrišćansko vrijeme, kad su za vrijeme Nerona hrišćane bacali lavovima i progonili ih kroz katakombe. Ova i ovakva privatna Sodoma i Gomora danas je kroz ovaj predlog zakona raspisala potjernicu za Isusom Hristom Gospodom našim i traži mu krštenicu i dokaz da je rođen prije 2000 godina. Bezbožnička rulja Gospodu Bogu traži krštenicu. To može samo u Sodomi i Gomori. Iako je postojao onaj biblijski uništeni grad, ovo je njegovo ovaploćenje kroz ovakav režimski nasrtaj na duhovne i istorijske temelje istinske Njegoševe Crne Gore. Ali nije ni čudo, jer su
preci ovih koji danas traže krštenicu Isusu Hristu prije 60 godina organizovali i javnu sahranu Gospodu Bogu, kako bi pokazali da su raskrstili sa religijom i sa Bogom. A Bog ko Bog vaskrsnuo je, a od njih ni traga, ni glasa, ni pomena. Pogrebnici Isusa Hrista su zaboravljeni i sad trunu u paklu, da im se ni potomci ne smiju sjetiti imena, ako uopšte i imaju potomaka. Danas su od Podgorice, Nemanjinog grada, napravili Bejrut. 1000 policajaca je okružilo Skupštinu. 100 policajaca ovdje je ispred prostorija Demokratskog fronta, a ja imam privilegiju da me u stopu prate i 2 uniformisana vatrogasca. Izveli su i 4 milicijska konja. To je najviše što su imali, jer izgleda nisu imali tender za magarce. Izveli su i nekoliko belgijskih ovčara i izveli su one kornjače po mostovima, ne bili pokazali i dokazali Sorošu da više nema Crne Gore. Ali Crna Gora je vaskrsla. Vaskrsla je danas u Zeti, gdje je blokiran aerodrom, vaskrsla je u Beranama, vaskrsla je na Đurđevića Tari, vaskrsla je u Pljevljima, vaskrsla je u Budvi, vaskrsla je u Bijelom Polju. Slobodni narod je izašao na ulice i sa ikonama Hrista i naših svetitelja, poput našeg svetog Petra Cetinskog, Arsenija Čarnojevića, brane vjeru, jer jedino nam još vjeru niste uzeli. Znate otkud nama ova snaga? Znate otkud nama vjera u ovo što radimo, gospodine Markoviću? Sinoć smo, Andrija Mandić i ja, dobili blagoslov od našeg patrijarha. Vi nikad ne možete osjetiti taj blagodat, tu smirenost i hrišćansku vrlinu kojom nam je poručio da svuda i na svakom mjestu branimo svetu našu srpsku pravoslavnu crkvu, jer Crnogorska mitropolija Primorska nije jedina eparhija u Crnoj Gori, niti će ikad biti jedina eparhija u Crnoj Gori, i svako ko bude pokušao od ovih, kako kažu DPS-ovci, sveštenika da čuje glas razuma sa ove vaše bezbožničke strane, bit će proklet i od svetog Vasilija i od svetoga Petra, a mi ćemo mu dostaviti toliko udaraca da mu više nikad ne bude palo na pamet da pomisli ni na đavola, a kamoli na Boga. To treba svi da znaju. Ono što želim da takođe saopštim jeste da, evo, meni prijeti ovdje vaterpolista Janović, ja sam spreman da se da pauza, pa evo da odradi neko potapanje, nešto prijeti, pa evo, tu sam, da završim razgovor, tu sam. Vaše kolege ne dozvoljavaju vama da završite razgovor, samo mi nastavite. Tu sam. Nema potrebe, vaterpolista, sve okej. Ti si šampion. Zato želim da pošaljem poruku slobodnim građanima Crne Gore, ovima koji su danas vaskrsli njegošev duh u crnogorskim gradovima. Laž je da nam neće otimati hramove, laž je da nam neće otimati crkve. Prvo će nam dozvoliti ulaz u hramove od 8 do 12, a onda će onim raspopima i prokletnicima koje su proklele sve pomesne crkve dozvoliti da ulaze od 4 do 6, a onda će biznismenima i tajkunima poput Bokana i ostali koji su urnisali Crnu Goru dozvoliti da od 6 do 10 ili do 12 imaju tamo uslužne djelatnosti. To je njihov plan. Njihov plan je i da uzmu naše seoske crkve i naša seoska groblja. I želim da znate, slobodni građani, onoga momenta kad budu izglasali ovaj zakon, grobovi naših predaka prelaze u vlasništvo komunalnih i pogrebnih usluga i uvešće vam grobarinu
na kosti očeva, djedova. I ako ne budete mogli da je platite, a evo zahvaljujući ovakvoj vladi Crne Gore, više umiremo nego što se rađamo, izbacivaće kosti naših predaka za kosti onih koji su spremni da plate u ovakvoj i nakaznoj Sodomi i Gomori. Ja želim da se obratim i mom mitropolitu Amfilohiju. Poslušali smo ga da ne primjenjujemo najradikalnije metode borbe u Skupštini i van Skupštine. Ali smo saopštili da ćemo pružiti otpor, zakleli smo se i primili blagoslov od našeg patrijarha srpskog Irineja. On sjedi na stolici Svetog Petra Cetinskog. Onog Svetog Petra Cetinskog koji je u desnoj ruci držao mač, a u lijevoj krst, i u bitci na Martinićima i Krusima zaustavio da Crna Gora potone pod Otomansku imperiju i da ovuda sad, da mi ne bude zamjereno, klanjamo od Ulcinja do Bara, Podgorice, Mojkovca, Pljevalja i svuda gdje gleda pravoslavno oko i čuje pravoslavno uvo. Mitropolite Amfilohije Radoviću, tražim od vas da ukoliko prođe ovaj i ovakav zakon, ne kunete nikog od ovih ljudi iz parlamentarne većine, ne kunete nikog od ovih ljudi iz vlade, već da prokunete Mila Đukanovića i njegovo potomstvo dok je vijeka i svijeta zbog ovoga što je uradio od naše crkve, od naših svetinja i od onoga u šta vjerujemo. Tražim od vas, vladiko naš, da ako prođe sve ovo, onaj koji je zaslužan za ovo bude proklet od vas sa trona Svetog Petra Cetinskog. A što se nas tiče, vidjela je danas čitava Crna Gora da smo spremni biti na svakom mjestu i bit ćemo vazda. Danas su na ulicama Crne Gore naša braća, sestre, majke, roditelji, rođaci, djeca. I ponavljam i pozivam one Facebook vitezove i Instagram serdare koji su nas ovih dana čikali, da ih pitam: gdje ste junaci, gdje ste heroji na ulicama Podgorice, gdje ste u Skupštini Crne Gore? Pobjegli ste, ali nema veze, neka ste pobjegli, tako se bježali sa Kosovske bitke, pa je istorija upamtila samo one koji su bili tamo i žrtvovali se za svijetle ideale, a izdajicama se ni traga ni glasa ne zna. Ponosan sam na Demokratski front. Još jednom smo pokazali da smo istinska Njegoševa Crna Gora i želim da čestitam svim mojim kolegama poslanicima i svim slobodnim građanima Crne Gore i posebno sveštenstvu koje je sa njima. Živjela slobodna naša Njegoševa Crna Gora, nema povlačenja, nema predaje. Amin. Bravo prijatelji, evo javljamo se iz kluba Demokratskog fronta i Skupštine. Prebacit ću odmah na drugu kameru da ne gledate mene nego i ostale kolege. Sada su u toku dva odbora na kojima se razmatra naših 120 amandmana. Među njima su i 4 amandmana koja smo predali u ime naše crkve. Pokušavaju na svaki način, evo nam ode Maro, čao. Ajde. Pokušavaju na svaki način da zbrzaju sve, ali mi to ne dozvoljavamo i svaki će amandman da bude razmatran onako kako to predviđa zakon. Nakon toga pokušat će vjerovatno u toku noći da organizuju glasanje. Mi smo vam obećali da mi to nećemo dozvoliti. I nadam se da i vi koji ste sada po čitavoj Crnoj Gori, koji blokirate puteve ili koji pratite šta se dešava, da ste svi uz nas i da ćete dati svoj doprinos, jer ovo je posao za sve nas. Ovo se tiče svih nas, ne poslanika, ne samo sveštenika, nego svih nas, jer ovo je naša crkva. Evo da vidimo šta naši Ole, strah i trepet za DPS, šta ima da nam kaže. Želio bih da pozdravim one istinske heroje, a to su danas ljudi koji su na barikadama, ljudi koji ne dozvoljavaju da
Srpska pravoslavna crkva i njena imovina padne u ruke nevjernika i ljudi koji se lažno predstavljaju kao populi. Dakle, želim da pozdravim sve od Berana, Beranci, svaka čast, vi ste prvi otvorili ovaj front, pravi front slobode u Crnoj Gori sa blokadom. Dakle, pa da pozdravim na niže od Đurđevića, Tare, Mojkovčane, da pozdravim Podgoričane, da pozdravim Budvu, da pozdravim Zeleniku i Herceg Novi koji se malo kasnije priključio, da pozdravim i moje Nikšićave, dakle, svi su tu, a nadam se da će i sutra, i ne nadam se, nego sam siguran da će sutra svi biti u frontu za slobodnu Crnu Goru i za odbranu pravoslavlja. Mi ćemo biti ovdje u Skupštini da ne damo da se izglasa ovaj zakon koji našu crkvu želi da preda, dakle, kao što rekao, nevjernicima i ljudima koji se lažno predstavljaju kao sveštenici. Naravno, pozdravljamo i sve naše Podgoričane koji na više mjesta u gradu razvlače policiju. Andrija, ajmo nešto kratko, Andrija. Samo jako ljudi. Okrenjem. Dragi prijatelji, Jole je zaboravio naše Barane koje ovog trenutka kapse, zaboravio naše Budvane, zaboravio naše Kotorane, zaboravio meni drage Grbljane. Jesam ja iz Mojkovca i najviše volim da Mojkovčani budu najuspješniji i oni jesu blokirali sve, ali samo treba izdržati. Ono što smo 100 puta saopštili u ovom parlamentu, slobodu nam neće pokloniti niko. Ako mi nismo spremni da je uzmemo, niko nam je neće dati. Zato, braće i sestre, na ulice, bili smo malo prije sa našim vladikom Joanikijem, mi koji smo u ovoj prostoriji, čekamo da vidimo da večera se prekine ovo zasjedanje, a onda sutra, novi dan, nova nafaka, nova akcija i idemo dalje. Dragi prijatelji, ovo je ona velika stvar za koju smo se nadali da nikad neće doći na dnevni red. Ovo je ono za što moramo da se izborimo kako znamo i umijemo i niko nema izgovora ako se ne uključi u ovu borbu. Apsolutno niko. Pozivam i sve one, naravno, koje sam i više puta pozivao i svi mi ovdje, koji su naša braća, koji su naše sestre, koji su u nekim drugim strankama i koji se sa nama nisu možda najbolje razumijeli ovih dana ili do sad. Ali to mora danas da ide po strani. Svi moraju da se uključe u borbu. Svaka nam je ruka potrebna. Svi moramo zajedno. Evo, hoće i Nebojša nešto da doda. Znači, ljudi, da bi Crna Gora krenula, DPS mora da padne. Da bi DPS pao, Crna Gora mora da ustane. Pozdrav svim onim ljudima slobodnim koji su ustali danas da branimo naša prava, da branimo crkvu, da branimo naš način života. Nema predaje, nema povlačenja, slobode ili ništa. Bravo. Milane, moraš ti da pozdraviš ljude. Pozdrav za slobodnu Crnu Goru, kao što kaže nam Stavan, Gospod je pastir naš. Mi vjerujemo u Boga, veliki pozdrav za čitavu slobodnu Crnu Goru koja je na ulicama i ja moram da kažem veliki pozdrav i za našu svetost patrijarha srpskog Irineja koji nam je dao blagoslov da izdržimo u vjeri u Gospoda i u vjeri u načela za koja se zalažemo sve vrijeme i nikada vas izdati nećemo i vidjeli ste večeras da nismo izdali. Dragi prijatelji, toliko za ovo javljanje. Budite uz nas kao što smo mi uz vas, a svi zajedno uz našu crkvu. Vidimo se i čujemo. Raskrinkali su me ovi iz Demokratskog fronta. Moram bježat. Moram. Idem kući. Milo Đukanović tvrdi da ima plan kako da nam bude bolje. Ali Milo, imao si 27 godina da to učiniš. Pa gdje si bio do sada? Gdje si ti u trenutku kada svaka 10. osoba u Crnoj Gori ne može da nađe posao? Da, bio si suviše zauzet, namještajući poslove za svoju porodicu, braću i kumove. Gdje si bio kada su fabrike zatvarane jedna za drugom? Izvini, bio si zauzet sklapanjem poslova u korist svojih partnera iz inostranstva. Gdje si bio kada je korupcija zahvatila zemlju? Bio si zauzet otimanjem. Milo, da li znaš koliko je sati? Naravno da znaš. Imaš sat kojim bi mogao da nahraniš 1000 porodica. Vrijeme je da ti i tvoja lopovska banda budete kažnjeni za ono što ste učinili ovoj zemlji. Zato pogledaj vrlo pažljivo na taj sat
I zapamti datum, 16. oktobar. To će biti tvoj posljednji dan na poslu, a prvi kada počinje da radi Crna Gora. Mi ili on?